So fè, pou foto nou fò fè nou konè, oui? A hok pa ke telefon wad la? Non. So konya la nou va fè foto wa. Pisalin? Wapon ka bisa yo. Sisimpo? So konya nou va fè foto wa la. Nou fè desen nou ben. Nou va fè ti foto wa. Magen bagay ta filman fè devan tèt mwen. Hello. Nou fè kantre, nou va fè ti foto wa la. Fè kantre ya. Magen moun apon nou va fè video dan, so nou obligé fè kantre. Magen moun la an ki foto. Gade foto moun da fè. An da se ka pon sa. Sa. No, definitely not that one. Man gade foto moun da fè la no. Man gade foto no. Ki pon se. The one next to the section like that. This one? All of them. Moun ki gwa se moun da fè. So what about that one? Sa la man nou sa ko. How long do you have it back? When you came the last time? That's a 16 by 20. Yeah. 16 by 20? Okay. The picture is 40. The frame is whatever price it says on. It's $40. There's no 16 by 20 at the back. That's not the same. Setting mwen. So, mwen fè ti foto wa. So you have to do that. Mami kasi pinarap lang. No. So, nou fè ti foto wa. Man kan jwe Listen that to talking about de mwen se mwanda. Mwen aksepte mwen. Wait, I'm not going to Mwen fè kamera la. Mwen fè foto wa la. La pon yo. So, an ti vlog yo. What happened? She bombing? She's vomiting in her mouth and she's gonna dirty her clothes. So we're trying It to don't wipe matter it no off. more. She's still doing This is it. No, she don't want it. So like, l'autre fois, moi, même mon consawi. So, konya la Mwen mwen la gen kay mwen mwen. la pila, fok ap gate? Mwen fè ti foto wa la. M'arrête ça, Dona. Mwen ki seri. Oui, non, Verna, mwen chate. Mais yon tout là. Oui, yon nan pa mare. Ap gula te kote la dan. Si man, Magan mwen kita wala mwen fè foto wa. Mwen pa fè. Mwen fè sa. Mwen mwen se mwen dako. mwen nou ka pou la mwen sache sa mwen ben la. Kasa, wè. Mwen sa, biti. Nan biti ka. Biti ka. Mwen la toujou, oui, guys. Sa mwen mwen se wè sa ti. Mwen adan. Mwen ap nou be la. Mwen ka vina machin mwen yan, oui. Bon, pala vge. Bon, ap jen pakin, se wè sa mwen vge pa vina machin la. Mwen pe ou be yan. E pi ou be yan, e bin chè, oui. Ap pin la jen, oui, ou be yan. Si nou ap ton ou be yan la, vina machin, oui. Si nou ap ton ou be yan la, pou be yan vini. Mwen la kay mwen. E pi mwen pweman fatige la. Oh my God. Wè, pou kwen telefon nan? Sade, ap gade te komon pou. Pou kwen telefon nan, mwen pou fè video, li pa fase men. Li pa fase. Li fè men fè mal. Pou kon ba fè an dik. 3 minutes. So, kwen yan la mwen la, kwen la, mwen la fè la pou.
Matou nou ben la debitan dan mwen wè wè jan vini. So, yeah, mwen tou mwen ap gane de kose mwen fumye. Yo mwen pale pou mwen. Mwen pale son telefon gwen mwen pale. So, wè, si nou fè kon sa, se sou YouTube mwen ap poste. Se fè nou fè mèm. So, mwen fè mè kamera la. Paske mè mwen de kase la. Jom ki ve sali fè mè fè manche. Mwen fè mè video la. Mwen dene an fè mersi de zende poti. So, nou fè te gata di vlog sa. Ou now we nan love vlog. Damn! Di pa kase. So, bye guys. Now we nan love vlog.